Bantu ba KNC cyangwa se Kigali News Channel mumeze mute mukomere cyane. Pasika nziza kuri mwebwe ba Kristo bavandimwe inshuti z'umusaraba. Ngewe nitwa nk'ibisanzwe kwa kundi ndi Mr Journalist. Hano hari umuntu turi kumwe nawe, ni umunyamakuru ukiri muto wifuza kuzamuka, ukirimo kubigendamo neza, umunyamakuru w'umuhanga muri siporo. Turareba niba ari Rugaju biga ni wahazaza. Reka tumwakire, yitwa Journalist G Bruce. G Bruce umeze ute? Abantu meze neza cyane. Amakuru Amakuru meza cyane, big time kabisa. Biragenda se? Biragenda nta kibazo, ndashima Imana. Hashize igihe kinini? Cyaraciyemo igihe kinini cyane tudahuza, ariko hashize igihe kinini kigera nko mu myaka nk'itatu tutabonana. I think maybe kari imyaka 3 kabisa. Gusa nyine icyiza nuko twongera tugahura nk'abavandimwe kandi dufite intumbero imwe igamije iterambere ry'imbaga nyamwinshi. Urumva twaherukanaga ku ntebe y'ishuri. Kabisa. Twaherukana ku ntebe y'ishuri muri uyu mwuga n'ubundi dukora. Ndabyibuka bwa ahubwo maybe ko twaherukanaga ikiganiro twakoranye tumirwa niba ntibeshye hano ku ishuri. Si ku ishuri n'ubundi cyane tutaratangira ikiganiro bya nyabyo. Ubundi muri iyo myaka 3 wowe wari umeze gute? Ubuzima bwawe bwifashe gute? Wabisobanura ute? Muri make navuga ko byari sawa nyine by'iminsi. Ntacyo nshimye Imana kabisa, nari meze neza. Yego, umwuga birimo biragenda bicamo, ntabwo nyine navuga ko bimeze nk'uko byari bimeze mbere. Biragaragara yuko iterambere ririmo riragenda riza gake gake. Ikintu cya mbere bisaba nyine ni motivation, gukora cyane, ndetse n'abantu muri rusange, ko udafite abantu burya ntacyo navuga ko nta kintu waba ufite kabisa. Abantu nibo batera mu motivation, bagiye banira motivation. Sometimes nkabasha kuba nabona ibintu bitandukanye, ariko ntacyo nshinja Imana kabisa, biracamo. Ubwo duherukana rero hano, ubwo duherukana ku ishuri, wari umunyamakuru byari byo ku ishuri nyine cyane, ariko uri mu bantu nabonye ko noneho wahise unabikomeza cyane. Siporo, imyidagaduro, kuri wowe uyibona ute muri rusange? Mbere na mbere navuga ko siporo byombi ubushize bwabimbazaga, navuze ko byombi mbikunda cyane. Mbese umunyamakuru akenshi akunda guhitamo kimwe akomezanya nacyo. Ariko navuga ko bitewe natangiye nkora siporo, ngira ngo yabizi kurusha abandi bose, ariko nyuma yaho dusoreje amashuri yisumbuye nibwo nafashe decision. Abantu benshi bakunda kumbwira bati, ese ko tubonana nize gupostinga aka documentaire kamwe, ngira ngo ngerageze ndebe ko byakunda kuko niba nabishobora. Nashizeho mbona abantu barimo barakishimira, bampa feedback nziza cyane, bambwira ati ahubwo se wabifatanije na showbiz ko tubona ubishoboye, niko gufata umwanzuro. Rero mfata decision, ndavuga ati why not, abantu banjye babinsabye kuki ntabikomeza. Niko kubikora, mbona birakunze, byombi ndabifatanya, kandi Imana nibihesha umugisha bizangeza kure kabisa, ndabyizeye. So abantu bacu rero ba hano kuri Kigali News Channel, ubu ngubu ikintu bifuza ni ukumenya, ese uwo munyamakuru tuzaniye ni umuhanga, ni umukomenta, ni umusesenguzi? Ubwo ni ukuvuga ko niba siporo na showbiz byose bikunda. Ndagira ngo wenda duhere muri siporo. Reka duhere siporo, football muri rusange hano mu Rwanda. Ariko ku bijyanye n'Amavubi, match iheruka yahuzagayo n'igihugu cya Lesotho, ndakeka byari biri mu bijyanye no gushaka itike World Cup qualifiers, igikombe cy'isi, ushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi. Hanyuma haba hari andi matike irimo Amavubi arimo arashaka. N'ubundi urugamba ruracyakomeje, nk'uko byari mu kwa 11 niba ntibeshye. Urugamba ruracyakomeje, nubwo nyine icyizere gisa nkaho cyayoyotse, abafana benshi babona ko nta cyizere gihari, ariko biracyashoboka kuko burya match zitararangira cyangwa ngo amanota bigaragare ko byarangiye nyine finale, urugamba rugikomeje. Kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu itsinda irimo iri ku mwanya wa 2, urumva ko ntabwo ari bibi kugeza ubu nonaha. Imbere yaho hari ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ikipe ibanza ni South Africa. South Africa ifite amanota 13. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikagira amanota 8, mu gihe Benin iri ku mwanya wa 3 ifite amanota 7, amanota 8 inganya n'u Rwanda.
amanota 7 ni Nigeria ku mwanya wa 4, hakaza amakipe bisa nkaho yatangiye yo gutakaza icyizere cyane ariko nayo atari kure cyane n'igihugu cya Lesotho ifite amanota 6 nyuma y'uko tunaniwe kugitsinda, nyamara amahirwe yari ahari, ya mikino ikipe y'u Rwanda yari ifite yagombaga kuyabyaza umusaruro kuko turebye dusanga ikipe y'u Rwanda Amavubi yakira imikino 2 mu gihe cy'icyumweru kimwe. Kwa kabiri yakira ikipe y'igihugu ya Nigeria iratsindwa 2-0, yongera yakira ikipe y'igihugu ya Lesotho banganya 1-1 baje bayishyuye twarabibonye twese. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwagombaga nibura gutsindamo rimwe rukanganya iyindi nota, rukanganya indi mukino rukaba rugize amanota nka 12 nibura, ariko imikino 2 yose u Rwanda rwarayitsinzwe rurayatakaza, bituma ikipe y'igihugu ya South Africa yo yitsindiye imikino 2 yari ifite muri icyo cyumweru idusiga amanota agera kuri 5. Urumva ko biragoye ariko biracyashoboka. Imikino isigaye kuri ubu ngubu Retu zaratangiye imikino yo kwishyura ikipe y'u Rwanda Amavubi. Navuga ko usibye Lesotho niyo twasuzanyije yaba umukino ubanza no kwishyura. Mu kwezi kwa 9 nibwo bazongera gukina indi mikino y'uyu mwaka. Bakazahera kuyihe match? Ikipe y'u Rwanda Amavubi izabanza kujya mu gihugu cya Nigeria. Urumva ikipe y'u Rwanda Nigeria niba yadutsindiye Kigali biragoye ko twajya kwitsindira Lagos. Itikurikizaho nanone kujya mu gihugu cya Benin, mu gihugu cya South Africa. Abyibuka ko South Africa bikiri byiza, South Africa twarayitsinze hano i Kigali 2-0, ariko ntabwo twizeye ko South Africa yadusize amanota agera kuri 5 ko twayitsindira muri South Africa. Biragoye. Ubwo rero azaba hasigaye Benin. Navuga ko Benin ariyo kipe yonyine dufite tuzakira i Kigali, kubera ko nyuma ya South Africa na Nigeria tuzakurikizaho Zimbabwe. Iyi mikino 3 yikurikiranye yose tuzajya hanze, biragoye ko burya ikipe utatsindiye iwawe ko wajya kwitsindira hanze. So bizasaba imbaraga nyinshi cyane no gukora motivation nyinshi ku bakinnyi b'u Rwanda. Ikindi kintu navuga u Rwanda rusabwa rureba ukuntu rwashaka n'abandi bakinnyi, ko abakinnyi ikipe y'u Rwanda rufite ntabwo navuga ko bahagije pe. Mu by'ukuri kugira ngo wenda Amavubi wenda turayavugaho gakeya kuko dufite umwanya uhagije kugira ngo tuganire n'ibindi. Kugira ngo tuve ku Mavubi nkaho umunyamakuru cyangwa se nk'umunyarwanda, Amavubi urayizeza iki niba azazana? Urabona ko azazana itiki izayikuramo kabisa nayo ikajya ikitabira amarushanwa akomeye nk'aya ngaya, cyangwa se azaviramo rugikora? Navuga ko bigoye. Birashoboka ariko biragoye. Njyewe ku giti cyanjye, first of all navuga ko itikiye kwerekeza mu gikombe cy'isi, n'ubundi ntabwo twahoze tuyitekereza, tuvugisha ukuri. Ntabwo rwose byaje bisa nkaho mu Banyarwanda bidutunguye kumva ko u Rwanda rwajya mu cy'isi. Ruheruka mu gikombe cya Afurika mu mwaka wa 2004 bwa Jimmy Gatete tsindagana. Biragoye. Imbaraga nyinshi twazishyira mu guhatanira kujya mu gikombe cya Afurika kizaba 2027. Niho navuga ko amahirwe ashoboka, ariko igikombe cy'isi biragoye. Amanota 5 wasizwe n'ikipe ya mbere bigoranye. Ahubwo igikombe cy'isi yo qualification yadufasha kubaka ejo hazaza no kujya mu yandi marushanwa nk'icyo gikombe cya Afurika. Byadufasha nyine kuzamura icyizere cy'abakinnyi bacu, ariko nanone ntawamenye biracyashoboka, ariko navuga ko bigoye bwana Vincent. Wow. Duhita rero twinjira muri shampiyona hano mu Rwanda, Rwanda Premier League. Ishusho wakwerekana muri make uko yatangiye naho igeze ni iyihe, awe nk'umunyamakuru ukunda kubikurikira buri mwanya? Ishusho ya shampiyona y'u Rwanda navuga ko kuri ubu ngubu aho bigeze, urugamba rugeze aho rukomeye cyane, ariko ikintu kimwe duhurizaho ni kimwe gusa. APR ibimeze neza. Wenda reka tubanze turebere hamwe wenda abantu wenda batari baherutse wenda makuru ya shampiyona igeze, kugira ngo bashe kumenya update muri shampiyona. Kuri wa gatandatu Rayon Sport yagiye gukina na Muhazi. Mbere yo gukina na Muhazi, APR FC yari ku mwanya wa mbere. Mbere yuko tujya mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 94, ikipe ya APR FC yari yabanje gufata umwanya wa mbere, ibasha kujya imbere ya Rayon Sport amanota 2. So Rayon Sport rero imaze gukina na Muhazi ejo kwa gatandatu, imaze gukina na Muhazi itsinda 2-0. Bivuze ko Rayon Sport yahise yisubiza umwanya wa mbere irusha APR FC amanota 2. APR FC ikintu yagombaga gukora, yagombaga kujya gukina
na i Rubavu guhura na Etincelle yego igashaka uburyo nayo itsinda, nyuma yo gutsinda ikahita yisubiza umwanya wayo wa mbere yari ifite imbere. ariko siko byagenze. Ntabwo ariko byagenze. APR FC nk'uko bimaze kumenyerwa amakipe ya APR na Rayon kwerekeza i Rubavu n'ahantu hakomeye cyane, APR FC byarangiye ibanje gutsinda ibitego bibiri bya Kiwanuka, ariko biranga ikipe ya Etincelle iza kubyishyura mu gice cya kabiri. Abantu benshi bahurije kuri remplacement umutoza Thierry umutoza Umunyaserbia Darkonovic wa APR ntabwo yishimiye n'abafana cyane pe, wapi yego ntabwo yishimiye n'abafana. Ngira ngo remplacement zagiye zikorwa ku munsi w'ejo byatumye abantu benshi bazibazaho cyane, abafana n'uburakari bwinshi. Remplacement ya Lamine Ba, remplacement ya Tuguma we bisa nkaho bitari byagenze neza, ariko remplacement zimwe na zimwe zitagiye abantu benshi batagiye bahurizaho na benshi. Richmond Lamptey umukinnyi mwiza APR FC ifite abafana bakunda, ariko ntabwo byabashije gukunda. Ni ukuvuga ngo rero abafana n'umutoza ntabwo bumvikana, ntabwo rwose bakunda tactique na technique umutoza wa APR FC abatoza. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo cyo kudahozaho APR nta kintu. Ni gute abafana se batabyishimira kandi APR n'ubundi itari ku mwanya mubi, iri ku mwanya wa kabiri, kandi n'ubundi match iracyazifite, iracyafite match nyinshi. None abafana ni ukubera iki batari kwishimira technique cyangwa se tactique z'umutoza kandi n'ubundi itari ku mwanya mubi? Biri guterwa n'iki? Mbere na mbere tubyibukiranyije neza, APR FC ni ikipe kugira ngo isoze umwaka idatwaye igikombe cya shampiyona biba ari rwangendanye, biba ari igikuba cyacitse. Ubu ngubu imyaka itanu irihiritse, Rayon Sport kugira ngo itware igikombe cya shampiyona yiruka kugitwara ubwo yajyaga muri 2018-19 hafi aho ngaho, nabwo no kugitwara haraciye indi myaka nk'iyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo haciye imyaka 5-6 kugira ngo Rayon Sport yongere gutwara igikombe. Kandi no mu mubare APR ifite ibikombe byinshi kurusha Rayon Sport. No mu mubare ni ifite byinshi, kandi APR FC yaje 9-5 nyuma ya jenoside. Yego. Nibwo navuga ko yaje itinakomera. Rayon Sport yo kuva muri za 60 na kangahe rero. Kuba APR yirusha ibikombe ejo bundi ni ibintu byumvikana. Mu bafana ba APR bagiye bishyiramo ikintu yuko byange bikunde ikipe iba ari nziza iba ari mbi, kuko tubyibukiranije APR umwaka ushize ya Thierry Froge yatwaye igikombe cya shampiyona ntabwo ari nziza, nayo ntabwo abafana bayishimiye. Ibaze kuba abafana batishimira ikipe yatwaye igikombe itanatsinzwe, noneho by the way iri unbeaten, sezo y'imikino 30 yose isoje idatsinzwe, umufana akaba atabyishimiye. Noneho urumva umutoza uje akaba agaragaza ko no kugitwara bigiye kugorana, atanakina neza nk'uko benshi babivuga. Kuko akenshi tuvugisha ukuri, APR kugira ngo itsinde igitego bisaba muri aba babinga bayo cyangwa se ba Claude bakina 2 na 3 ba Gilbert bazamuke batera amasantre batsinde ku mutwe cyangwa se bigiye gute. Ni ukuvuga ngo nta bwa buryo bwo kubaka style de jeu ikipe kimwe ubona ko irimo yerekana passe chatenye, kandi mu by'ukuri tabizi abataka ba APR ntabwo bari navuga ko batari ku rwego cyane nk'uko bahoze. Ikipe ya APR FC kuba ifite ibikombe byinshi bya shampiyona biha amahirwe yo ko yakwegukana n'ibindi bikombe, wenda nk'ibikombe by'amahoro bya Super Coupe n'ibindi, kuba byibuze ifite agahigo kuba ifite shampiyona nyinshi byayiha amahirwe yuko n'ibindi bikombe yabitwara. Yego, impamvu ndi buvuge yego ndesobanura muri buno buryo. Rayon Sport mu by'ukuri tutagiye kubeshya ni ikipe nziza, niyo yahuye na APR turabibona ko iyegora. Ariko Rayon Sport ikibazo ngiye mbona gituma idahangana na APR neza byeruye, ni ikibazo cya mikoro. Uyu mupira usaba mikoro, usaba guhemba abakinnyi. Kuko umukinnyi yari amaze amezi 2-3 adahembwa, umukinnyi nka Muhire Keve twemera ko ari umukinnyi mwiza u Rwanda rufite, niba nibeshye nta bwabura mu bakinnyi 4-5 beza b'u Rwanda yazamo. Kuba avuga ati rero amezi 3 adahembwa, afite umuryango agomba kugaburira, agize gute, navuga ko ntabwo bashyiramo bibi imbogamizi. Kandi umukinnyi utahembwa utariye umubwira ngo ajye kwitanga hariya ngo atsinde umukino ejo ndongera gutsinda biragorana. APR rero navuga ko niyo mpamvu ububi bwayo bwose igomba itwara igikombe bitewe n'abo bahanganye, biba bigoranye. Bambawoma rero ntabwo bakiri ku rwego bataka bazanye Nigeria Victor Mbawoma, Dauda, abakinnyi ba Dauda bakina hagati mu kibuga, Richmond Lamptey. Navuga ko abanyamahanga bazanye ntabwo bari babasha
kuderivaringa neza nk'ibyo abafana ba APR bari babitezeho. ubwo muri make ibyo ushatse kuvuga impamvu Rayon Sport itajya igwa mu ntege ya APR nuko ikibazo byanga bikunda n'icya mikoro. Amikoro nicyo cya mbere, n'ubuyobozi nabyo biragendana burya. Mhm. Ubuyobozi bwatambutse ntabwo vuga ko butari bwiza cyane kuri Rayon, Aha. ntabwo bwabashije gushimisha abariyo, na n'ubu ngubu n'ubundi bwaje busimbura, sinzi biragoye, wenda ni ukuzakomeza bagashyiramo umuhate. tukiri muri iyi shampiyona n'ubundi turakomoza kuri aya makipe y'ibigugu akomeye twese twemera cyane Rayon Sport na APR. Iyo tugiye kureba resultat cyangwa se ibyo zibura mu bijyanye n'ibirarane by'ibitego, APR Rayon Sport niyo numvise ishobora kuba izigamye ibitego byinshi bigera kuri 22, hanyuma APR ikaba izigamye ibitego 15. Iyo bimeze bityo biba byatanga ikihe kintu cyerekana ko byibuze ikipe yatwara igikombe bitewe n'ibyo bitego ibizigamye? Ni ukuvuga ngo iyo shampiyona irangiye, wenda dufate iyi shampiyona irangiye, mbere na mbere ushobora kuba ufite ibitego byinshi, uzigamye ibitego byinshi, ariko ntubashe gutwara igikombe bitewe n'amanota, kuko ikipe igiye gukina yatsinda 1-0 itwara amanota 3. Iyo rero indi yatsinze 5-0 n'ubundi nayo itwara 3. Ariko mbere na mbere nyine urumva ni amanota, bagomba guhanganira amanota, ikipe ikagitsinda niyo cyaba kimwe ariko ikagitsinda, kuko kuri ubu ngubu barabura imikino, bageze ku mukino 24 wa shampiyona igiye imikino 30, uvuga hasigaye imikino 6 gusa. Weekend itaha barerekeza bombi ahantu hagoye cyane, twabonye ko kugira ngo ikipe zo mu Rwanda ziba cyane cyane APR na Rayon tuvuga ko zikomeye zibashe kuvira Rubavu, ni ibintu bikomeye cyane. Icyumweru gitaha APR FC izerekeza i Rubavu, ijye gukina na Rutsiro nziza cyane. Rutsiro kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 4, niyo ikurikiye APR, Rayon na AS Kigali. Impamvu batayihangamura nuko baba bayisanze wabo se. Turabyibuka match zibanza APR FC yagiye gukina na Mukura, Rayon ijya gukina n'Amagaju. APR itsindwa na Mukura, na Rayon itsindwa na Mukura n'Amagaju, umunsi ukurikiyeho APR nayo itsindwa na Mukura. Match zo kwishyura zigeze retour, bongera gusubirayo n'ubundi Rubavu. APR noneho ikina n'Amagaju, Rayon ikina na Mukura. N'ubundi bigenda same case, n'ubundi zombi ntizabasha gutsinda. Ni ukuvuga ngo amakipe y'Urubavu sinzi ukuntu bigenda iyo yahuye n'amakipe twavuga ko ari ibifi binini, APR na Rayon zibasha kwihagaraho cyane kuruta ko wavuga ngo mu Magaju yahuye na Viziyo. Iyo yakinnye na APR na Rayon iba yashyizemo imbaraga zose zishoboka. Nihuse cyane wenda ndasa ku ntego, match zitaha APR izajya gukina na Rutsiro ikomeye cyane ku mwanya wa 4. Rutsiro mu myaka 2 turabiswe ari mu cyiciro cya 2, ariko ubu ngubu biratunguranye cyane, abantu benshi ntabwo bari kwibaza ukuntu ibaye iya 4 ikaza imbere ya Polisi. Nyamara Polisi iri ikipe nyuma ya APR itanga amafaranga menshi, nubwo nakubwiye ngo amikoro agira uruhare, ariko ntabwo amikoro ari byose, n'ubuyobozi bwiza birajyana nkuko nabanje kubivuga. Ni ukuvuga ngo rero shampiyona izakomeye, APR nijya gukina na Rutsiro, Rayon Sport izerekeza n'ubundi nayo i Rubavu ijye gukina na Etenseri yanganije na APR ku munsi w'ejo. N'ijisho ryawe ry'umunyamakuru, urabona byibuze reka tuvuge ko shampiyona yarangiye, yabonye uyegukana. Kuri wowe Big 5 za mbere na mbere zishobora kuzaza zikurikirana n'izihe muri shampiyona? Navuga ko imyanya 2 ya mbere ko numva igoye bwana Vincent. Imyanya 2 iragoye, ariko ngiye kuri ubu ngubu navuga yuko ku mwanya wa mbere abafana ba Rayon Sport mbanje kubasaba imbabazi mwihanganire kabisa. APR ishobora kuzatwara igikombe, Rayon Sport ikaba ya 2, n'ubundi amanota zamaze gusigamo ni menshi ku buryo kuzikuraho biragoye. Ku mwanya wa 3 AS Kigali izawugumaho. Ku mwanya wa 4 nubwo Rutsira ikomeye imeze neza, ariko ndabona Polisi ishobora kwikamata ikaba yazabasha gufata umwanya wa 4. Mukura ku mwanya wa 4 ntihuze hose. Mukura bisa nkaho Mukura ishobora kuzaza mu mwanya wa 6. Mukura na Rutsiro zahangana mu mwanya wa 5. Ya tunabivuga Mukura na Rutsiro mwanya, ako Mukura isa nkaho yasigaye muri shampiyona, ahubwo igikombe cy'amahoro niho wenda ikikize ikibona ko bishoboka.
yego niyo big five yanjye. Mukura na Rutsiro zanganya umwanya wa gatanu, Polisi ku mwanya wa kane, AS Kigali ku wa gatatu, Rayon Sport ku wa kabiri, APR ku mwanya wa mbere. Yeah. Sasa rero kugira ngo duhindure ingingo, Yego. igikombe cy'amahoro cyo ukibona uti umuvuduko wacyo, resultat, ubwitange, imbaraga kuri wowe nk'umunyamakuru, igikombe cy'amahoro kibona uti? Igikombe cy'amahoro, ikipe ya demi finale cyangwa se kimwe cya kabiri kuba aho bigeze, amakipe anasigayemo APR, Rayon Sport, Polisi na Mukura. Ekipe ya APR FC umukino ubanza yanganije na Polisi FC igitego kimwe kuri kimwe, yishyuye mu minota ya nyuma. Igikombe cy'amahoro bageze muri demi finale cyangwa se kimwe cya kabiri, hasigayemo amakipe ane: APR, Rayon Sport, Polisi na Mukura. Imikino ibanza yarabaye, navuga ko habaye umwe n'igice. Nivuga umwe n'igice, ni muri ubwo ngiye kubisobanuramo. APR FC yakina na Polisi, byari saa 9 banganya kimwe kuri kimwe. Polisi nifatwa nkaho yari yakiriye umukino, nubwo tubizi ko shampiyona y'u Rwanda rwose cyangwa se igikombe cy'amahoro amakipe mu Rwanda nta stade bagira, ariko bivuga ko byitirwa ko Polisi yari yakiriye umukino. Nyuma yo kwishyurwa, nyuma y'uko Polisi yishyuye APR FC igitego kimwe APR yari yatsinze, umukino wo kwishyura uteganyijwe mu cyumweru gitaha. Igitego cyo hanze kiracyabara hano muri Afurika, ntabwo ari nko hanze bagikuyeho. Ni ukuvuga ngo nibanganye ubusa ku busa, APR FC izahita igera ku mukino wa nyuma, kubera ko yari yanganyije kimwe kuri kimwe, Polisi yakiriye. So ubwo rero isabwa kuganya ubusa ku busa, bitagenda gutyo ikashaka uburyo itsinda hamwe n'ikekeza ku mukino wa nyuma. Impamvu igikombe cy'amahoro basigaye bagikanira cyane, nuko ikipe itwaye igikombe cya shampiyona, tuvuge nk'urugero nka APR mu itwaye igikombe cya shampiyona, kugira ngo ikipe yayikize mu mikino nyafurika irimo nka CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup. CAF Champions League ijyamo ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona. Noneho CAF Confederation Cup iyo nakwita nka muri umuna Champions League, ikajyamo ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro. Yego. Ariko iyo ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ije ikanatwara igikombe cy'amahoro, tuvuge nk'urugero Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona, iraje yongeye itwaye n'igikombe cy'amahoro, ikipe yajya muri Confederation Cup bahita bareba iyatsindiwe ku mukino wa nyuma kuri finale. Ntabwo ubundi imbere barebaga ikipe ya kabiri muri shampiyona, akaba ariyo itibona itike ya Confederation Cup. Ariko ubu ngubu bahise bashyiramo imbaraga cyane mu gikombe cy'amahoro kugira ngo babashe kongera ingufu, bafata yageze finale. Ni ukuvuga ngo rero APR na Rayon bagomba gukora ibishoboka byose nibaviremo kimwe cya kabiri, kuko ntabwo bazi aho shampiyona yerekeza izatwara igikombe. Rayon Sport, APR zigomba gushaka uburyo zigera ku mukino wa nyuma, zikaba zizeye kuzajya mu mikino nyafurika. Ariko ntabwo ari gutyo gusa, ntabwo bicaye gutyo gusa, kuko na Mukura nayo kirayishaka. Mukura umukino ubanza yo na Rayon Sport abenshi barabimenye, umukino ntabwo wabashe kurangira, yewe n'iki cyambere n'icyarangiye ku minota 16 niba ntibeshye, hahise havuka ikibazo cy'umuriro, umukino utusubikwa. Ferwafa ifatanije na Minisiteri bashaka umwanzuro wo bafata, baza gufata umwanzuro w'uko umukino ugomba kuzasubirwamo, bagagarukira ku munota byari bigezeho. Abakinnyi babanjemo bakaba ari bo bagumamo, ababonye amakarita bakaguma bayabonye gutyo nyine. Match ya mbere bari bagarukiye ku munota 22 niba nibuka neza, cyangwa se 42 gutyo, hafi aho kabisa. Iki cyambere kitararangira, Rayon Sport yo yifuzaga ko umukino Mukura yaterwa forufe, kubera ko byari amakosa, bashinja ko byari amakosa yayo ko niyo yakiriye. ariko icyo cyemezo nyine Ferwafa yaracyanze. Rayon Sport igomba gukina, yanamaze no kubyemera deja. Rayon Sport yamaze gufata umwanzuro y'uko nubwo bitayishimishije, yamaze gufata umwanzuro wo kuzajya gukina umukino i Rubavu na Mukura, ariko utabyishimiye ikavuga ati rero ni Rubavu cyangwa ni Huye, bagomba kuzajya gukina, bakajya gukina uwo mukino ubanza n'uwo kwishyura, nubwo bitabashimishije. Bo bifuzaga ko batera forufe, ariko nyine bagomba kuzawukina, yewe bagashyiramo n'imbaraga ku buryo bagera ku mukino wa nyuma, kuko batazi ibyo shampiyona ihatse.
kugira ngo tuze kwerekeza n'i Burayi dutemberezeyo tuve hano mu Rwanda, hari ikintu ngiye kukubaza wowe mbwira uburyo ukibona. Hano mu Rwanda ku makipe muri rusange, yaba ikipe y'igihugu yaba n'amakipe muri rusange, abatoza bakunda guterwa imijugujugu, abafana bakabareba nabi, abafana bakababwira bati nta kintu mukora, muri nk'amapoto. By'umwihariko nko ku mukino w'Amavubi, abafana bari bariye Amavubi, niko twavuga, kuko baravuze bati ni gute agakipe nka Lesotho ihangamura Amavubi yacu none ikayahangamurira iwacu, bakavuga bati uriya mutoza ntabwo yashyizweho, uriya mutozwa wavuyeho niwe wari gukora. Hanyuma twazana hano mu Rwanda no ku makipe yacu nka Peri nk'uko wabivuze, umutoza nawe bakunda kumutera imijugujugu, bakavuga bati nta kazi. Ese ubona mu Rwanda tudafite ubushobozi bwo guhitamo abatoza beza, cyangwa se ni cya kibazo cy'amikoro bimeze bite kuri wowe, ubyumva ute? Mbere na mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda byari bimeze neza mbere y'uko iki ni imikino ibiri na Nigeria ndetse na Lesotho, byari byiza cyane. Niyo mpamvu n'icyizere bari bagifite cyane cyo kwerekeza mu gikombe cy'isi ndetse n'igikombe cya Afurika, bivuga ko twagarukiye ku mwamba, tunaniwe gutsinda Libya, ariko mu by'ukuri twe twabanje gutsinda Benin, tugatsinda Nigeria, twananiwe gutsinda Libya umukino w'ubanziriza wa nyuma, kuyo twagiye gutsinda Nigeria iwayo, ariko tukabura itike kubera ko tutabashije gutsinda Libya mu Rwanda umukino w'ubanzirije. Navuga ko byari byiza ku ngoma ya Dr. Frank Spitler, umutoza bidateye kabiri, bikiri byiza, abaravuze ati ndeguye ndagiye, ariko byatewe hari n'umushahara yifuje. Yego, impamvu zamuturutseho njye navuga ko bitaturutse mu bushobozi bwacu cyangwa se bw'Abanyarwanda. Niwe ku giti cye wafashe umwanzuro avuga ati kubera ibyo yabonaga bitagenda, umushahara maybe nk'uko babivugaga, yifuzaga yuko ngo yazajya bamuha umwanya uhagije akajya hanze kuruhuka. Nyine navuga ko wasaga nk'aho bari kugura u Rwanda, yazanye ibicanege muri make, yazanye ibicanege mu by'ukuri, bisa nk'aho yari afite gahunda yo kwigendera ariko ashaka impamvu. So niba yarashakaga impamvu rero, ntabwo u Rwanda rwagombaga guhatiriza Minisiteri ya Siporo ndetse na Ferwafa, ntabwo bagombaga guhatiriza umuntu utabishaka, bagombaga kumureka akigendera mu mahoro, ahubwo bagashaka umwanzuro cyangwa se umuti uramba w'igihe kiri imbere. Niho kutabazana umunyarigeria Amurush, yego, Adel Amurush, niho kumuzana, baravuga bati reka turwaze, nabyita kurwaza kubera ko niba umuntu aje habura bari mu mikino hagati bigeze aho bikomeye, ni ukuvuga ngo nyine aba ari uwo kuzana w'ako kanya, kuko ntabwo batangiye irushanwa. Mu kumuzana ahita ahura n'umukino wari ukomeye nk'uwo wa Nigeria, bigoranye kuhita wutsindwa. Rero Nigeria ni ikipe yabibonaga yuko igiye kuva iyo gutsindwa uriya mukino Nigeria byasaga nk'aho birangiye, kuvuga ngo South Africa yakugiye imbere amanota hafi 8, byari bisa nk'ibirangiye. Nigeria niyo yari ifite impamvu ikomeye. Nivuga impamvu ikomeye, Abanyarwanda bakurikira icano cyane ntibagire ngo ni uko u Rwanda rutari rufite impamvu ikomeye ejo, ariko impamvu Nigeria yasabaga gutsinda cyane kuruta u Rwanda. Nigeria byasaga nk'aho byari kuba birangiye ku manota 4 yonyine yari ifite, u Rwanda rwo rwari rufite amanota 7. Ni ukuvuga ngo Nigeria niyo yari ifite impamvu zikomeye, ifite abastari, ifite abakinnyi bakomeye ba Alex Iwobi, ifite abakinnyi bakomeye bagiye batandukanye bakinira za Atalanta. Ni ukuvuga ngo ifite abastari benshi batagomba kwemera gusiba kujya mu gikombe cy'isi. Ubwo ikibazo cy'abatoza gikemuka gite? Ikibazo cy'abatoza mu maso y'umufana, yego, ikibazo cy'abatoza navuga ko bagomba gushaka, reka tutegereze turebe uyu mutoza Adel Amurush. Navuga ko ntabwo yabashije kubona umwanya wo kubaka ekipe nk'uko abyifuza, kuko na zimwe muri remplacement cyangwa se abakinnyi banzamo yagiye akoresha, navuga ko atari ijisho ryiwe byabashije kuba ryabibona ngo rikoreshe ubuhanga budahambaye, ko ntabwo yari amaranye nabo igihe, ntabwo yari abazi bigiye kure. Ni ukuvuga ngo ni umwungirije, ni staff technique yamugiriye inama. So twareka tukamuha igihe rero akatangirana kampeni yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Noneho nk'uko twahaye umwanya Frank Spitler, tugaha umwanya n'uyu Adel Amurush, twabona bidakunda
batamwereka umuryango se bakazana n'undi nawe akagerageza. kandi igihugu gifite ubushobozi yuko cyazana umutoza ukomeye cyane Ubushobozi amafaranga yose yifuza. ubushobozi burahari. Dufite muzehe nyakubahwa His Excellence Paul Kagame ukunda umupira unawushyigikira, ntacyo adakora. Yubakiye abanyarwanda stade agira gute, hako nyine byaranze ntabwo birabasha gukunda. Niba dufite abadushyigikiye byakunda. Rero icya mbere ni icyizere no gukora cyane. Ikindi kintu nabona kimwe nasorezaho tuba ku Rwanda cyane cyane, Bwana Vincent nakubwira ko ikibazo cy'umutoza atari cyo cya mbere cyihutirwa cyane. Nubwo nacishaga hirya no hino, ariko icya mbere mbere na mbere u Rwanda ikibazo rufite ni ikibazo kijyanye n'umwataka. Umwataka ni ikibazo gikomeye turwaye imyaka myinshi. Duheruka ba Olivier Karekezi, duheruka ba Jimmy Gatete, byaranze. Bikemuke gute? Tujye guhaha cyangwa dukora abacu duhere mu bana tubatunganya hakiri kare. Cyane cyane navuga ko icyo kureba abana bakiri bato bavuye mu academy, bavuye hehe, dushakishirize hose. Ariko ibyo nabyo twarabigerageje, twagiye tubona dufite ba Muzungu, Olivier Sefu, dufite abataka benshi bagiye batandukanye, ariko nyine batari ku rwego pe. Barafinda ubona ari umwataka mwiza, ariko nawe ntabwo ari typique number 9. Usanga ari wamukinya kenshi uca ku mpande, ni umuwinga cyane kuruta ari umwataka. Umwataka dufite bisa nkaho ari umwe pe. Tunagerekaho umutwaro ukomeye cyane witwa Nshuti Innocent. Nshuti Innocent mu by'ukuri ntako atagira, ariko ni rwo rwego rwe, ntako ataba yagize, aragerageza. Twagize uwo twaherukaga navuga ko ari umwataka w'abanyarwanda, umwe watumye rwose Covid tuyiva, abenshi bava muri Covid bakajya mu mihanda, kugira ngo uramuzi. Ernest Sugira. Yego turamuzi. Navuga yuko rero biragoye. Ikintu nabona cyakorwa ni ugushakira mu bana bakiri bato n'abandi bagiye batandukanye bo hanze, nkuko twaje tubona ba Rafael Yoroke, tukabona abakinnyi barimo ba Hakim Sahabu, tukabona ba Samuel Gereti, tukabona ba Kwizera Georgia. Ubona ko Georgia na Gereti barimo baragerageza gutanga umusaruro uko bashoboye, ariko dushaka abandi noneho barusha umusaruro abo ngabo. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.